Então a gente está dizendo Salvirada, que é a amada de Krishna, Salvirama, que é uma das manifestações de Krishna. Cante o nome de Krishna, cante o nome de Radha, cante o nome de Govinda. Então, se não souber cantar, faz o Haribol, 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 certo? Então, bora nós. Aí tu viu todo mundo, Natália. Pode deixar. Jai Jai Radha Ramana Haribol, Jai Jai Radha Ramana Haribol, todo mundo. Jai Jai Radha Ramana Haribol, Jai Jai Radha Ramana Haribol, de novo, Jai Jai Radha. Jai Jai Radha Ramana Haribol, Jai Jai Radha Ramana Haribol, e as palmas. Jai Jai Radha Ramana Haribol, Jai Jai Radha Ramana, de novo, Jai Jai Radha. E Jai Jai Radha Ramana Haribol, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, todo mundo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora todo mundo faz palmas, vai lá. Gokunda Madhava, Govinda Moho, Keshava Madhava, Hari Hari Bol, Keshava Madhava, Hari Hari Bol. As palmas para nós. Gokunda Madhava, Govinda Moho, Keshava Madhava, Hari Hari Bol, Keshava Madhava, Hari Hari Bol. Hari Om, Hari Om, Hare Krishna, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hare Krishna, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hare
salva de palmas.